BG 010 FE. Si dobro, ajde. Ajde, vodim tu bolnicu, ajde. Idemo odmah urgent. Ja vozim to odmah urgent. Evo, idemo. Si dobro? O, majko ti. O, probuši me govno. Šta je bilo? Šta je bilo? Usporio sam. Jesi li ti došao da me ubiješ, majko li ti jebem, a? Nisam, slučajno sam vidio cijelu stvar. Ko vas je poslao? Niko mi nije poslao. Čuješ ti Ušite govno jedno. Kažem, niko mi nije poslao. Stvari kad kažem. Stani, polako. Vozi, samo prođi. Samo ravno. Tako, vozi sad ravno, ajde. Dobro. Slušaj, pištolj od firme. Ja sam cijelu stvar potpuno slučajno video. Ma zaveži, gledaj da ne napraviš kakav sudar, probušit ću ti stomak. Imaš prvu pomoć. Molim? Imaš prvu pomoć u kolima. Ne znam. Kurac danas ima prvu pomoć.
Čiji ti ovo auto? Ovo tvoj auto? Od firme. Firme? A gdje radiš? Kod privatnika. Kod privatnika? Da. Pa je dao i pištolj i kola, jel? Dobar neki gazda, pošto neki posao radi sigurno kad ti dao i pištolj i kola. O majko, jebe, vozi. Gdje da vozim? Vozi, samo vozi. Slušaj, imam jedan mali stan 2 ulice odavde, potpuno je prazan. Ima vodu, ima kauč, ima sve. Vozu taj stan. Ako me lažeš, ubit ću te bez riječi. Poznat si me nekud. Daj mi ključ. Daj prvu pomoć. Samardžić. Sa strane. Imaš kakvu rakiju? Kosti, joj. Čuješ šta te pitam? Dušan Samardžić. Samardžić. Šta je ovo? A? To za firmu radiš? To radim za sebe. Hobi? Tako nešto. Kako bismo mogli da nazovemo ovaj tvoj hobi?
Istraživačko novinarstvo. Novinar? Svašta sam nakupio. Piše knjigu. Knjigu? Da. O čemu? O tim ljudima, o događajima u ratu. Ko su ovi? Ovi ljudi? Znaš li odakle su, što su ratovali? Jesu to dobri ili loši ljudi? Ima i dobrih, i loših ljudi. Ova je knjiga. Pišem knjigu. Lažeš. Tužilaštvo za ratne zločine. Zamjenik glavnog tužioca Dušan Ilić. Ko je ovo? To sam ja. Eto vidiš. Lago si. Jesam. Čudoljak. Šta misliš? Je li to moje pravo ime? Nije. Tačno. A što sam lagao? Zato što se kriješ. Krijem se tačno. A ti? Što si ti lagao? Strah. Strah? Dobro. Strah čovjeka nagoni u laž. A čega se bojao? Da me ne ubiješ. Lago si da preživiš. Da nastaviš život. Vidiš? I ja zato lažem. Da preživim. Koga tražiš? Kaži. Ovdje. Njega? Što njega? Što je on radio? Ubijao je. Palio je žene i djecu. Kakav je to čovjek? Streljao žene, djecu, kuće palio, Ne znam. Reci ti meni. Ne znam. Ne znam. Strah. Jes. Više ne lažeš.
Spasio si mi život, a ipak ću te ubiti. Moram. Sjetio sam se. Žena ti je trudna. Jeste. Ginekološko. Dolazi si u ordinaciju, ulazio preko reda. Ne sjećam se kada. Tražio si mi upaljač i nisi mi ga vratio. Ne sjećam se. Ja se sjećam. Ja se svega sjećam. Uzmi pištolj.